ngai oi e ilisi au lotu lea pota sausa awai tu inisio o le falwai mau. Ia le fata waina sa faila to play o le mele o le se vane fa fonga le tunu o le pule leola pule leola. Ia ona e le maua e toru ea ia nai ia whanau ea wafia manisi fo i wafia. I le tūlanga o lai vai aso into na iatu ia le tala whalongo lea ai pio langa le nā lesa a whaalia e la tau ia sa iei wai ei manisi o le soipo maloloina. Ia e toi manatu e whana ia ma le tala vau. A manatu loa e pule leola. So e tu atu asin teimi e mafau iei. So e mafau iei. Lea la sa whaati no le au lotu nā pota se au i vai vasi. Ia pio e so ane fo le ia i tala vau. Ia lea o wharu lawe kau ka vale a untaru. O le ua le mea vai kurunga mo lani mai rea ka vale kurou whafonga ngā leo tunu. O lea mea o kupu i kako ka vale. Ile o kero whala lawe ka ki wawai a koe sa moa i lungo o Facebook o ka vale lawe vea. Sao nā. O le mea o le haini lai senge po o le mea o le o nganga. Pe paua. Ia o le tūlanga le matauina o le ia o lisi vaenga o le ava malosi ale tūlai mai ai. A le ai fai polo ka leo leo. O le ai fai polo ka leo leo. Ia o le lofo i po o le mea o wa o le te lo fia i ai. E pe wa esel neva i te mito le fo. E tau tala mai whaalo alo e. Ia o aso ia ele o se whataita inga lelei. Ia o aso ia no tawai ei. I tō tele lau whai ngā ruenga mātua. I ngā anka. Awa ele hasisi la via iska vari. O kere doa e whai mal pautauta. Ia o ngai whangau e o kele foule e ne. Ia e loa po le mea a tangu fia loa le. Ia ma wheo ai ka vale. Ia ai o le alapo leo le tau whai a malo le malo. E kautine ia le mea leo le. O le fweo ai ona ngā i lunga le wala. O le au amarusia gaming e. Ia ma wā ngā fōi fautua ngā ngisi fōi o ngai usa fōi i tantala noi e. E sili ane anu ka mai kāwari. Po le la ko se. Ia wā le mea le tupu gaming e sa o Samoa. Ia o le mea fōi le feo lolo a e tau feo lolo le mele o le whaso a wā ai a o soikua ia pe la vea o la wata vale. Pe o langa lofa ale ia inge ima ma vai fo ima le lofa. O la vea i o lista ngata la e a fo isa vali la wala. Ia po na ngata ko le o ila ko ka vale. Ia ai fa inga ile o nale ia pe o kasinga se ese faita. Mo ile le. Ma ese faita tu le fo wai ka ko fo ima sangi le o langa pe ka kala ku maile. Ia o tato ia e pele ia i tato o lea e whaatau to lia i Maota ngasa. Ia kau mausa ki asi ai. Moina. Ke ia Facebook wa saule e soa fa o lea ma. Take wa ele ma lea loko sa kau ia ngafi o lea ma alosi. Ia ai loa me tupu. Ia o keime. Ia o le kakalo i le li ima. I loa i le ase se kau pulu molun finangalo. Ia wa langa kongore ngai sa o ila sa ma ia pia ole ava malo sile e a foi kula i mai ai ia amalle fai te fo ia ai o le fautu anga le ko fa o foi lunga ka pokala ia e ta ua ava pio le e ke loa la kelele le ava le po ia vai se pikia oi se pikia oi o sa mo foi ka ko sa mo se mo matanga te so ia ia le una punya ka ko mga oloe uma ia no so le tava ia pe ole kulanga le nga ia ka si ia o nge ko kula mai le kulanga o nga to tero la to wa fi ngi pala bla yo ngi se fo ita ke masangi ai mai lo yo tanga to fa mo la to ai ia maranga fa lo pe yo de kulanga nga mafunga ka fasili aku langa o lea ka ko ka no fa ke ma finga lo ka va ia o ko ia fa pipi
ke mo vinga le awole moi ia po ke mo vinga le vai le mai pe fo la ka le sa mo mai sa wa to le fo ia wa o tato ke mo so le fa nga so ke no fo se a foi o se para ta wala ko ka ku kala me o tia ya la aule ngalo miskama amare ka vale uma Samoa mangai ti vai se ku ko ka van wa te lo o se fo ko nga buri nga so kai mai ele ka van lo pe moi ia po wa o se kula ai ma fainga so mai el ka ko ka bala pe ka ia por kula nga vo le ma faiona ona tapele que é mau le mo fa ngale computer vole ko o ke lo ka van ka ko se fe be el tanga ta pe fa alu le mu ka van o ngol kula ngale sa ma mau tu le ko mau le ola mala ka fa lo ne nga ko vai fo ia nga mo li se ka se fo yo fai pule ma finga le kula ngala va le o ne me o le finga le o le fo yo le aru o nga ka van ia pe o menga langa fa ni ia fa fenga fa ye so mo ya ka ko ye kai kai le ko nga ngam fi wai ia ko fa sa o nga ke mi wo de ko sa o ngi vai ke mi atando ia alo atano la ngo mai atano Talofa tanoa na mga mai. Atanoa. Talofa tanoa. Ia le wala mo nat. Ia te loa ia la so la tate le on po kalam la so sila ile. Mana ia matu au ana po. Ia. Te vivi kuri. Ia. Ole al tulanga le lai kai fo wai matu o lunga ngai ke se masaki mako anga ai iskin ia la ke ngai ai tau o fa solo mai si pai si lu ia lunga e sel ma ka ko au wa o ta longa le a Felika mangiusila le amata telefon wa makua le loa New Zealand ka alore ta longa ma Felika ia o kai se ia wa ta longa ka ko Australia ma Felika ile pi wa ma san ka longa lua le ala ta longa wa esele mele wa pi wa ka fa po isko wa mana fi wo ile pi wa le wa maka ga matua la ka pi ka ko ia le fo ile su ma e pise matati ele wa maka so o mai man malo ia pio ulanga le mo mole fo ile nga fa style pule ava ko maka ko mo li ko ka po inga ko wa mo makwa fo ile mele wo ia pise vai la wa nga esa o le kana mo le ko pole ko fa o sufia mo nga wa ia po ko po ile e maka ngofi sel mana yo ta aloa ya afo ya iso ka ko awal balpi ya malaka fa lo ia o le fa fonga mai fa toi ma vai ngai me usida le kusi dunga ka ko le fa ilma ko mafkanga dunga ka ko por kalame ia le fa fonga mai da usida ia mo ko tu lu morti ti chao ia fa penga fo le walpi mutaro ia ka ngale ang usila ngapo o le malo Afrika ia ai o vai ese foi ka alo lenta alo mai ia Afrika na po ia pio tasila nga pinga kiki fa kusa pio ko vai la kapinga fa ia so ia e o quarto la fo nga va au mer kapten ko longa ia o asola ki fa sare ko e lunga ia moi nei ia o aso ia na fia i lunga le polo ia o ia la lui foi sa po ia le mangu va ngir fa fo anga la tu ia pu ia
ia wai apa sala mai ia pie kali e ngai lo fali ia yo ele mela le no pai Afrika po wai le pai sila le ia le pe wa makua ka le ta aloa ka ko wala pia po mala wa tintina ia se tu na le gula ma ngai are fi ngau ia ka sia ia lo wa ia fa pia maloma le sta longa le Argentina ia o ke loe o ku le sta usanga wa ulanga le malanga fa lo ia no fa fonga me ka ko ia me o de mok marosi o de ku marosi New Zealand ia de mo mongi va de o vai a ku lava i gaming ia o sau e lunga ia le ala si me manga i o swin mako nginga ne o mako le lang me maka ia ia mako de vol lang me maka lang le ola ia pe o le ola le la ko i mako ia ke okay, do ala vai ko keren mako au New Zealand ia mako ke karango. Ia ngalo ki nga inga fa inga mako wolopi e te kakawanga ku mama inga New Zealand. Ia ro fongia lava mutaro ka pua i me wolopi. Yo ia au le au mako le malo fo i New Zealand le kalonga New Zealand ia mako kukusa. Ia apa ko fa inga fa ni mako fa inga ai se ko. Ia nga malo si keren o plek. Yo ya o ke do o kausanga nge bo moku si o ma ko e skadia o le fa penga nga mang malo nge kausanga o ko mai mako ka makwai mix makama fo ya o le langa na o ya e sista tana mai na ta tele o tapu kalami mutalo pastai le ka ko fa penga yo no fai ka ko se fia me sile nga o mang malo ka ko o wala pi ka ko fa ia ka la voya te vetua pe mang malo ya ka ko au me wa kupu malo tatu ai ne manu olu I love you mom ai ya ke lo fo la ko ai ne manu olu malo ka ko wala pi para na fa lo ya fa kai da ya ka ko fa ya do pote vetua nga we ftala yai ya ka ko ai ne manu olu ya ka lo sia la ya makomalo ya New Zealand yang failolea te vitua e koe sau dungan pokalame sau ngua mai ia ka ko ai o lai lo le te vitua ko kele we ya lo mo fa nga o sio tato tunu lo ka alo le wolopi ia le danga kauang ka ko karie ai me sidang ka dia ya manguia uma ka alo ka ko fa nga e lo ka alo me do pleki fa manuia le to ya la to ya mau ka la ke wa to sino ainga fa pe foi ya no fa nga lo ta lo nei mai sia tunu fa langi lo ta alo to te lo alo fa na lo ta to tunu ya ane tu la mutalo ya tu never know po ai fa manuia never ya so tu sa matato se masan Pastai mo le no to le fo ia le lua su ta la pe si dia yo na nga va le ta to se le wo mo ta to wiso o le tato no mera le wa ma ta watu wa manu malo ia ni soldato tu o le swafa le I o le sunga ya le nati pese ia o le sa top up mai le lua su lima ta lai ele no mera le a fitu lua fa fitu tasi o no iva o le numero Samoa le na le sa top up mai na ia o su lima ta la le la wa manu malo se lauta la Australia le mata wa le no la le ta o le treso no le lo fo le mo si fiero ta tu tangata ia o Brisbane pe o Brisbane le ia o fafta ia tu le nati pese ia malo mo le lango mai ta tu company o le si swafa le I o Mika to sala ia o le fitu lima iwa valu lo tolu fitu lima iwa valu lo tolu lesa top up mai nai Mika to sala ai lusu lima tala lesa top up mai na ia o I le New South Wales ia le afo lesa au mai el tatu numero le na o isi numero ia le matawato e manumalo ai papuni kini o fiti matonga o le tana fisia ia le wa maua ia tatu manumalo ia lua o faftai ia le tua e le o misi se vai aso te la fo
o te lo a ia malo tātou wala pi ia o ke lo ai man malo ho ia malo tātou tunu maranga whalo alo no lo te whaatau si whaloloa no man nafi matou nei sini Australia no na tole o vai le saina tātou titi seu ia whapea o i la tau ngā sono mai maru le tunua fasile nai tino mei fia la tawai a mesia temi nei le fia lafu atu te tupe i le wafu tusinga i ngoa le mang whawhai le HRPP nafi lo se le ni mutaru ia o te loa ia o te loa lawa mamna mawhato telo le tunu o tasina a wala ia o le wale whaupu mai o le telefoni a finale ia po le whionga fo i la li whaipule a Leala'ilepule a Rimoni Aiafi ia o le tasina a wala se nei tato se le ni ala to tato titi sa se ni e tau nu o le tupe o tato i Samoa e li e se tupe whapopo o sa o le mutaru ali lava o le tunu le na to le fo wa mo le la fa ta yo tātou ai ngai fa mai ai fo la sofia la fo me se le ni nei failo ai nga le nei le telefoni le titi sa ia la fo me no me o fa le la pe fa yo stula le sio foni ma se me alofa ia po fa la fo yo ai nga mala nga fa lo ia pe le tunanga na pe o fia lava wa tasilia o nanga silintawa e lafa tuita tu pe sa mo le fa fonga maru le tunu pe o fa tanu atu ai le tlenga ya mutar ia le leit o ta kwede masani Paftai. Ole te minei o ta kwede masani ai hela le vaenga le wa fanga solo mo le vaenga nei o le la sapatai. Mantua le toi lua ne vaiaso. Ia le o mala sande pe toi lua ia sa. Ia no le white sunday ia po la sa lota mate i ne Samoa. O le ala o fanga solo ia le matua a fala uloa le na so ani tangata. Ia o vai le lua sulu afe mau ne tupu. Pa solo i lunga le tele o mea lofa i manu malo aia tātou aina. Paula le tungana, tau lo mua le mai titi sao app. Ia i lunga rau telefoni. O na whaonga aina i lola ia le tele o tātou pandon na i lunga. E le pandon le tae ta o le prime tihu. Ia a mata tola i le lima ta na wha solo i lunga. O i ngā e mawhaiona e anga vaai. Ia i lunga le tātou se. Lea lau whanga solo ia se i te minei. O vai aso ta ina a mata tu lava vai aso le te nei tau ai le vai aso lota mai. E lima e tai lima ia ta maiti po sui foi leo manu malo. E maua tai lima se lau ta lai tu tongi e la tu pili a onga. Ia, maua foi le to lima foi la tu. E maua fua ia le voucher e le lua se lau ta lai le lava o tau. I vai aso ta o lima ia e maua tai lua se lau. No winga faina elo e mo ai faina faia lau tau mustanga pa nga oma o le voucher le na le lava o tau o lisi o se fono e ma faio na so ane tuai tai se lau tala e fata o fota mai fata o tamai ia o kele ofu ia ta ngotai si ofu ia e ma wale ofu se fono ia ai pe o tulanga le sto se fono la to ia e manu malo i vai asta tasi to le fo vai asta tasi la ia olo ia foi to se fulu e maua le voucher tai lima sutala e po el McDonald's el McDonald's le ia e to fulu la to maua le voucher na tai lima sutala olo ia ko na to se fulu e maua le ono sutala voucher mo le askurimi ma to foi la fole la sa lo tameti e o malole e le me ai tameti ia mo sililo e iska ko askurimi o ila le mau la skulit ia o failonga o marina e fa solo vai sta itasi ia e se io o ai le vai aso le o le tato mo tomai ai taula na o le apple na e sign in na sa pando le na o le tihu a pando ia e mau ia ia le vanga le al vai aso ia le vai aso le na le se i muri ia o topa e se e tasi le PlayStation 4 PS4 ia e manu malo alta mai titi ia vai la telo tato failonga o tato pedi la lena ia le fanga solo te mine ia em fain fanga ina le apple na ia e na fanga solo le tula mane tua to le fo o le lua tarale au mai fafo le la fo mai le anga vai se la tarale se
O le lua sutanala e mawhaine whaongai lu a inga le inei. Whai lana pando lea, tiu pando lea. E amata tuli matara wha solo ilunga. E te ewa whapea tu langa le inei. Whaptai tele lava sio tātou ainga e Australia. O le lua sutanala lafo mai nā. O lewa o whaongaina i le pando le inei. Lewa mawai mato askuri me lua. Ia pe lewa lima mato ofu i o man malo ai. Ia o langa le leile to le fo. Sifa mama avenga. Mo i le le. Wai ni ase si ofu luri la sa papa. E mautino ai whaonga. Ia alanga o awa matua whanau to le fo. Le ti ofu ia tumutumu pisi nisi tai. I nganga kele ofu pa e tamai. E whamel mako se ke alofa. E ka wanga o fofoa se o whanga uri ngi kausa. Ia, malanga whanau. O le pauana le taimi whaadi e foi le alofa le tina e ia marta maa foi. E wafuna taimi e fina le tu mai ai e la unga mai e whanau i nei mātua. E a tato wawai pia o mātua o e la unga mai lunga pule la. O iso le e pea le le suki le pae pea le ma le i whaikanga i pole i e finga le ia aru e male fusiua māngaia aru e male solo e pea a pae se i kau i o ai se vai pae fu e o le maki o aka kaunga si pae ia ma koe vale vali langa lauru whaarung pae finga le ia e wha pe ngala ka kawai aku i mākua pea o e la unga mai runga le pule la e finga le i le mamalu o le atua ia e pau wale o le keimi e la unga mai e si aka di ipo se afingi pau wale o le keimi ia longo vinga la e kau fu inga singa o malako la e le aso le amulta Mali ia sa wanga to le fo yo e so ulanga o le i nei timil nei e tinga ana i Aiafi e a fo e fa pito ava nga umai e whanau ia ngā ko lua ka meki a le kuka le whaia mātua ia o le ai ele au lotu ato a pi o le meo ile le tapenanga a o la i to le fo sa o le isa uma ai anga le paulo le fale mo mai me ile le ke lo anga i masisi fale a fa tau ngai e tau fai no ia a mata le vaso ke ngai ma a se tu tai o le fa vai le to te lo tu ia ki nga ko vite lengse to le fo ia fa piko ma me uma ia fa le mata la vai i tato fa na pio kulanga re ia le lo fa io nei matua ia mo modi nga fa tai mo te lo to lo tato ia fa ia o le nga la fo me te lo se le ama pio nga la fo me lo se le ni la fa na ni fa nga ka ma cash nga i lungo le apple te sa ia wala vo te sa international le tupingi e whaingo fie. Na fo mai whaingo fie. Wa ele ke me kapungi ai si fale ia e lafo mai ai. Ele te imela titi sao e kakala te lo teini malanga kwaloa. Ia se iftalai e po wa maritato Sky TV nei teini? Whaftai ia o Sky TV o ngola ula kapito le foa. O lau ula kapile wa mata ua teimi nei. O te leo la tu nuo ele mapul vai asole. Talo sanga mai whaonga inga ia le ia e o kako Sky TV. Mantua taku talonga ia kesti nga ia ngai. Ia lenga mata koe kalonga Nusila, ia Mawhirika, ia whapewhule wala pima Argentina. O keimi ia, ka ilo ho le keimi kapua ia ile lotu tule foa. Makua whaasai koe inga awane ipisa tamaiti. Wa amata na saula ka pi. Makua fo le keimi ka awa lea. E ta awa la ni Sky TV el ko inga. Ia malo mata le fo wa ia fo talonga li mo wai le ko ma le awal perfect ya e ko fare ko no pa ya no awa lo ko wa ko e la ko e fai fo mata ku le li o ke mi le to le fo e o le mo fai na mo le ta o ko la le le Sky TV lockdown e fai ngai to le fo masal fe o ai awala ia makua i whaakoa le lo Sky TV al ko inga malo matua. E kai fo longo le fiafi. E pi ala sa o ti whanga maranga whaalo. Wale, wai ta ua whalmato au pengi difi. Penwe, ia te whai atu multalo e. Mai aso le na te atu mato mata whai inga le awa le. Mato pākere, mako pākere makusi. Ingai ta, ia umafo whaua si pākere whai inga langa awa paramata.
Yo, ke o va pe vinga le la fai inga nge ma ko da ma lo si leo la wa Melbourne na so ti. Le ai. Le ko ma mai nga vo ya lung fa nga o ka ko ku i pe ngi li fi li. Ma ngai ya ma dia ia ka ko